Tohoročné 15. číslo novinoh Ruské slovo na týždňovníku píše o aktivnostoch na riešovaniu preprečenjoch za školovanie dzecoch zo Zakarpatskej oblasti u Keresurskej školy a na našich mestoch predstavení rusnáci kandidáti za odbornícky mesta na lokálnych vyberankoch u Verbaše. Ekonomija píše, s jakýma še brigami zočujú zakupci pijačného prostoru u Verbaše i preco jest menej žemi pod cukrovu cviklu u Kocure. Na kulturi i prosviti zaznačeni Bambi Fest, a spatrene i jaki možljivosti že bi še na ješenj formovalo ruske odzeljenje u Đurđove. Mozaik prez rozvarku s Darijanom Hardijom upoznava čitačoh zo studiranjom u inožemstve, a rubrika Ljudze roki život predstavlja čitačom Fedora Skubana z Novoho Sadu. Na duhovnim živoce mož prečitati jago značena kvitna njedzelja u naših parohijoh, a na sportu, medzi inšim, predstavena fotbalska sudijka zo Zberkasova Mirjana Uglješa. U tim čišlje višli dva dodatki, medzi prostor za kafu i viključenja i dom i familija.